دماکو پارێزگەری حەلەبێ دگهێژە باژارê Kobanê malbatên dîlgirtiyan berê xwe didin avahiya ku civîn li wê derê heye. Diçin ber avahiyê dengê xwe bilind dikin. Li wir malbat dibêjin. Gogerek di demeke zû de zarokên wan ên dîlgirtî werin berdan ji ber ku yek ji bendên evê peymana 29 çilê ye. آباء كلهم رايحين يعيشوا اولادهم وكرامتهم وكرديتهم، مو رايحين يقتلوا حدا، ما سووا جرم. ياما انا شفت بعيني الشهداء راسهم ما في، ظلم قاتلين. بدنا نعرف اذا طيبين ولا عايشين ولا ميتين، ما بدنا شيء، بس بدنا مصيره، بدنا اسرانا، نحن نطلب اسرانا، بدنا مصيره. بدنا پارێزگەهê حەلەبێ الباتên ئەسیر û dilgirtiyan daxwaza zarokên xwe yên esîr yek û 6 mehne li herêmên cuda wenda bûne û gelek ji wan şehîdin hîna cinazeyê xwe negihîştine ber destê wan. Malbatên Kobanî bi dehan li pêşiya rêveberiya herêma Kobanê kom bûne û ji parêzgehê bajarê Helebê daxwaza zarokê xwe dikin. 6 mehne botxûne em nizanin sax em nizanin saxa ji me re wînin miriye ji me re wînin em mirin îdina xweşiya dê bavê xwe mirin gotiya xwe çişek dide bo meta xwe em mirin îdina em qîmetê xwe ne qedî em nikane îdina em xweşiya çişek me da nemo. Anê tu çi dibêjî anê? Anê ez kurê xwe dixwazim. Babû 6 meh li Sterînê kurê min botxûn bû. Li Sterînê ye. دماج لسيرة الحسن صار دماج صار تشوف ام شهيدة خذ غازل، ام شهيدة خذ غازل، يصير اخوات غازن ام جنازة اخوات غازن ام بيصير اخوات غازن ام شكن محافظاتي ترى مش محافظة بدون منطقة